1909 također. Iste cipele kao ja. Ovo i ja sam uzela. Čekaj, još sam slično. Ajde, Nikola. Svaki album. Evo aplauz za gospođu Mihajlović sa lokalnom frekvencijom. Ona uvek pomene Radan i pohvali ovu planinu i svima preporučuje znači, da dođu i da je posete. Mi osjećamo duboku zahvalnost prema gospođi Jeleni Minardi i ovome dodeljujemo povelju počasnog člana našeg kluba. Voljenu planinu Radan. Ja sam 3 puta bila ovde, pre 4 godine sam išla na staziju 7 km, a sada ne mogu. Godine su mnogo. Ja sam došla da se oprostim sa mojom planinom, a ostavljam da je mladi planinari posvećuju svake godine da naša planina bude vesela kad dođu planinari. Želim vam da doživite duboku starost, da osetite sad znači da se mladi planinari poštuju i vole, to su divna osjećanja. Hvala vam, živeli mi! Zahvaljujemo gospođi Minardi i ovim proglašavamo akciju. Nalazimo se na vrhu Sveti Petar ili Petrov vrh ili Petrovac. 1148 metara je visok ovaj vrh koji ima 3 naziva, a u stvari odnose se na poštovanje Svetog Petra i Pavla. Ova crkva iza naših leđa je novijeg datuma. Sagrađena je možda pre 50 godina, to je dosta jednostavna građevina, ali značaj ovog mesta je pre svega u tome što je ova crkva izgrađena na temeljima ranohrišćanske crkve koja je izgrađena u vreme cara Justinijana I, vladara Istočnog rimskog carstva, velikog hrišćanina, prosvetitelja, reformatora, vojskovođe i državnika, koji je po jednim tvrdnjama rođen u okolini Radana, po drugim tvrdnjama u okolini današnjeg Skoplja. U svakom slučaju, između Bojnika i Lebana izgradio je strateški važno utvrđenje Justinijana I ili Caričin grad, koje je odolevalo napadima Avara i mnogo posle smrti cara Justinijana. Na planini Radan, dakle, od najviše vrha Šopa od 1409 metara, koji je nešto zapadnije od ovog područja se nalazimo, do Justinijana I vodio je akvadukt koji je izgrađen po nalogu cara Justinijana. Ostaci tog akvadukta su jedva vidljivi dan danas. 95% objekta je ostalo zatrpano u zemlji, međutim neka prva istraživanja su pokazala da je taj objekat zapravo u dobrom stanju. Ako se izvrše radovi o njegovom otkopavanju i konzerviranju, to može zaista bude atraktivan
turistički proizvod, jedno kulturno odredište. Inače, ova manifestacija koju organizuje Planinarsko-biciklistički klub Zmaj Saradana, a Planinarsko društvo Preslap od početka svesrdno pomaže svojim pobratimima na promociji i razvoju manifestacije, održava se u čast Ivana Kosančića i u čast cara Justinijana u vreme ne tako srećno za Srbiju, posle raspada Nemanjićkog carstva i Nemanjićke države, u vreme mnogih podela, između Maričke bitke i boja na Kosovu, upravo na Radanu je gospodario Ivan Kosančić, Zmaj od Radana ili Zmaj sa Radana, koji je bio krajiški vojvoda u službi kneza Lazara Hrebeljanovića, koji u ono vreme bio najobrazovaniji vitez, ne samo najbolji kao borac, već i najobrazovaniji u smislu da je poznavao jezike, kulturu, mentalitet mnogih drugih naroda. Između ostalog i Turaka, Agarena, koji su nezadrživo nadirali sa istoka. I on je bio od velike pomoći knezu Lazaru da koliko se Srbija pripremi za taj izazov koji je očekivao i koji je nažalost usledio. Ivan Kosančić, Zmaj od Radana, po predanju rođen je na zapadnoj strani Radana, to je već na teritoriji opštine Kuršumlija, u selu koji se zove Ivan Kula. U tom selu postoji dan danas je očuvan ostatak jednog utvrđenja, jedne upravo kule, za koju se smatra da je tu zapravo boravio Kosančić Ivan. Njegova tehnika i veština mačevanja bila je nešto izuzetno za ono vreme. Naime, on je koristio dva mača. Jedan veliki mač, Gladius ili Zmajevac, koji je u stvari bio replika mača Svetog Georgija i mača cara Konstantina, 1000 godina pre Ivana Kosančića. I mali mač, jedan odbrambeni i jedan napadački. Inače, Ivan Kosančić je pripadao viteškom redu Zmaja. Taj viteški red je nastao u znak poštovanja i očuvanja tradicije Svetog Georgija, pobedonosca. Sveti Georgij, koji je naravno dokazano bio istorijska ličnost, koji je bio rimski vojnik, rimski legionar, koji su u jednom trenutku okrenuo hrišćanstvu i zbog toga je postradao 303. godine pod vlašću cara Dioklecijana, po nalogu cara Dioklecijana. Sve je to car Konstantin, tada još uvek mladi pretendent na rimski presto, posmatrao, bio je savremenik, bio je saborac Svetog Georgija i možda je stradanje Svetoga Georgija uticalo da se car Konstantin polako okreće prema hrišćanstvu. Rezultat svega toga glavni bio je donošenje Milanskog edikta koje je potpisao car Konstantin 313. godine zajedno sa svojim savladarom, carom Licinijem, posle koga je hrišćanstvo postala zvanična religija u Rimskom carstvu. S druge strane, car Justinijan, vladar istočnog Rimskog carstva, je na neki način povratio onu izgubljenu slavu i snagu nekadašnjeg jedinstvenog Rimskog carstva, zato što je pre svega teritorijalno povratio posledu u Severnoj Africi, na Apeninskom poluostrvu, praktično je Rim vratio u okrilje svoje države, Iberijsko poluostrvo, delove Bliskog istoka, bio je veliki državnik, bio je veliki prosvetitelj, bio je veliki reformator obrazovnog i društvenog sistema. On je posle 1000 godina odlučio, upravo on, da ukine nešto što je imalo zaista bogatu tradiciju, to su Platonove i Aristotelove akademije. Međutim, on je smatrao da je takav način obrazovanja zaista prevaziđen, već u 6. veku. Takođe, na temeljima Rimskog carstva i iz Rimske republike, Rimskog prava i iz Rimske republike i iz Rimskog carstva, on je napravio zbornik pravnih propisa, nazvao je to Corpus Juris Civilis, i ti propisi, taj zbornik je bio za ono doba veoma napredan, uticao je na rešavanje svih tih komplikovanih društvenih odnosa i na efikasno funkcionisanje Rimskog carstva pod vlašću cara Justinijana. Druga priča je sada što je posle smrti cara Justinijana ta snaga počela da slabi i do konačnog sloma istočnog Rimskog carstva došlo je 1453. godine kada je konačno pod turskim naletima pao Konstantinopolj. I ova akcija na neki način oživljava sve te priče. Oživljava sećanje i podsjeća nas da su se upravo ovim stazama, ovim vrhovima kretali, se na njih penjali
takvi veliki ljudi poput cara Justinijana i poput Ivana Kosančića. Kosovski junaci pre odlaska na boj na Kosovu na Vidovdan 1389. godine prešli su preko planine Radan. Doduše nešto zapadnije, u okolini današnje Prolom banje, i tu postoji crkva posvećena velikomučeniku caru Lazaru, zove se crkva Lazarica, i u dvorištu te crkve, interesantno, nalazi se nekoliko stabla šljiva, stoletnih šljiva, koje su malo zakrivljena. Legenda kaže da su, kako su se kosovski junaci pričestili u toj crkvi, tako su se prosto ta stabla za njima okretala, ali ta stabla zaista jesu tako zakrivljena. Kroz razne istorijske epohe područje Radana je bilo od velikog strateškog značaja. Recimo, u vreme Kosančić Ivana, ovo je u stvari bilo rubno područje, zato je on bio krajiški Vorlega. Malo dalje su bile već zemlje Vuka Brankovića. Znamo da Ivan Kosančić služio knezu Lazaru Hrebeljanoviću. Nedaleko odatle već su nadirali i Turci. Prema tome, ovo je područje bilo područje burne istorije, ovako lepa priroda, na neki način pamti sve to, što dosta toga smo učili u školi, mnogo toga i nismo. Moramo da kažemo na kraju da veliku zahvalnost dugujemo na oživljavanju ovog područja i Dejanu Stojiljkoviću, našem istorijskom književniku, koji upravo sa romanom Duge noći i crne zastave, kada je prvi put malo kompleksnije predstavio taj lik Ivana Kosančića kao zmaja od Radana, kao obrazovnog čoveka i kao vrhunskog mačevalca, da je upravo to potaknulo, motivisalo planinare iz Bojnika i nas iz Niša da počnemo na ovom području da organizujemo ovakve planinarske akcije. Prve 2 godine smo išli na vrh Šopot, prolazili smo pored akvadukta cara Justinijana. Od 2016. godine odredišta su ovaj vrh Sveti Petar i nedaleko odavde je fantastičan vidikovac, zove se Kamen, na njega ćemo kasnije otići, sa koga se vidi sve, i Kosovo polje, i oblast Toplica, i oblast Pusta reka, i vidi se grad Niš. Ajde,